Ben Abdülkulub Muhammed İsmailoviç, Abir Komdu Kayrımdılık Fondu'nun yetekçisi, oşandayla Kızılkaşar'da Ar-Rahman Mescidi'nin imamımın. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün Kazamca şehir şahsında Kazamca reyin boyunca Kuveyt memleketinde Ar-Rahman dünyalık Kayrımdılık Fondu'nun sebebiyle Kırgızistan'a Kuveyt memleketinin 30 yıllık egemenliğinin ayına karata kayrımdılık kılacak. Mana oşonun Batken oblastıga 4 maşinada şu kayrımdılık kelgen. Oşonun bugün günü Kadamcay şaharında 200 muhtaç jana atas übüllerge kayrımdılık kılacak. Mana oşonun oşondu tarkatuga biz sebepçi bolup atабыз. Allah subhanahu wa taala uşul kayrımdılık kılganlardan mal dünyasıga bereke bersin, kıyamet günü tarasına salmak bersin. Oşonday ele bizdin gelecekteki atı uğullarımızdagı mına oşonday başka muhtaç yerlerge yardım bere turgan mamleketke oşo derejelerge yetişibizde Allah bizge nasip kılgan bolsun. Allah'ım eli yurtumuzga mamleketimizge tinchlik, birimdүүлүк nasip kılsın. Bütün dünyalık Ar-Rahman Fondu'nun Avrupa için Asya bölümünün yetekçisi Halit Alimullah gelip oşundayla Kuveyt'teki bütün dünyalık Ar-Rahman Fondu'nun Kırgızistan'da bölümünün yetekçisi Doktor Ali Ar-Rashid oşundayla Smart Generation Fondu'nun direktörü Muhammed Abed El-Cajil oşundayla Smart Generation Fondu'nun düştük bölümünün koordinatörü Muhammed Aydi. Alemi Kılgandagı fondu müçüler gelip bugün Kadamcay şaharına bir çoğun dolbordun başlanışına başlap geldik. Hurmatlı mına Kadamcay şaharının turgunları burada bizim Kadamcay şaharında ertemenen 2 saat, geçinde 2 saat su berile durgan bolsa uşul dolbordun 3 ay vaktinin aralığında bütlerinip özgürlüksüz Kadamcay şaharında su beri boyunca uşul çoğun dolbor işe aşkanı durar. Uşul dolbordun negizinde biz buna Hazreti Ali'den başlap durup uşul Başokko dağın suda alıp gelgen su özgürlüksüz kuyulaktağın şahar turgunlarına özgürlüksüz su berilir. Alemi bugünkü uşul dağın 2. bölümünde Kuveyt'ten şu sözlü Kuveyt'teki bütün dünyalık Ar-Rahman Fondu'nun Avrupa için Asya bölümünde Ustaz Halit Alimullah'a verelim. في كويت الرحمة، كويت العطاء، كويت البذل، كويت الإنسانية تساهم معكم في قافلة كويت الرحمة. قافلة كويت الرحمة Mehrimdүү жана боорекел Алла Тааланын исминен баштаймын дейт. 26-27 февралдары Кувейт мамлекетинин эгемендүүлүк күнүнө карата биз Кувейттеги Ar-Rahman Alamiya деген фонддун атынан өзүбүздүн эгемендүүлүк майрамыбыздын кубанычын сиздер менен кошо бөлүшүүгө чогуу келдик. قافلة كويت الرحمة هي حملة ضمت 265 قافلة موزعة على 20 دولة، منها في قرقيزيا 12 قافلة. ونشكر يعني بالأخص الأمانة العامة للأوقاف لمساهمتهم بقافلتين من 12 قافلة، وباقي القوافل من الأيادي البيضاء في الكويت ساهموا في إسعاد وإدخال الفرحة في القلوب للشعب الغربي. Kuveyt Kayrımdуулuk Kelbeni деген акция Kuveyt'ten başlanıp Kırgızistan'a gelip жатат. Ошонун ичинде 12 Кыргызстанга 12 чоң жүк ташуучу машина менен келгенде буюрса түндүктөн башталып түштүктөн бүтүрүп жатабыз. وبالأخير نشكركم أن أتحتم لنا الفرصة حكومة وشعبا
لمد يد الخير ونكون إخوان في الله عز وجل. المسلم للمسلم المسلم أخو المسلم. Ошол менен сиздерге Кыргыз элине, Кыргыз өкмөтүнө баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бизге ушундай момундар бир тууган дейт, ушундай мүмкүнчүлүктү бизге түзүп бергениңиздерге сиздерге чоң ыраазыбыз. Жазакумуллах. Assalamualaikum, урматтуу кадамжайлык агайын туугандар, ардактуу коноктор, урматтуу кадамжайлык туугандар, жогоруда райондон аким айтып кетти. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты чоң. Тарыхый иш-чаралардан болуп атат. Анткени Кувейт мамлекеттен келген конокторубуз Баткен облусунда ири долбоордун башталышын баштаган күн болду. Тагыраак айтканда, көп жылдардан бери Кадамжай шаарында чечилбей жаткан үзгүлтүксүз таза суу маселесин чечүүгө бүгүн биринчи аракеттер көрүлдү. Кудай калса, буюрса, Кадамжай шаарынын көпчүлүк үйлөрүндө, көп кабаттуу үйлөрдө үзгүлтүксүз суу берүүгө, жетишүүгө бүгүн күнү багыт алды. Ошол эле учурда, урматтуу агайын туугандар, биздин Кувейт мамлекетинен келген туугандарыбыз жөн келбей, биздин элге алыңыздарда турганда азык-түлүк менен келип отурушаттар. Бир эле Кадамжай районунда эмес, Баткен районунда, Лейлик районунга ушундай азык-түлүктөрдү берип атат. Бул аракеттер үчүн, мындай камкорлуктар үчүн сиздердин атыңыздардан мен келген конокторго терең ыраазычылык билдирем. Буюрса, биздин элибиз дагы ушундай кайрымдуулуктарды жасаган күн келет деген ишеничим чоң. Баарыңыздар тынч болуңуздар. Ушул кишилерге берген бизге жардамдары үчүн дуаларды кылыңыздар. Рахмат. Өзүңүздөргө көп болуудасыздар. Ушул бизден келген коноктор мына тизме боюнча бизде такталган. Ушуларды бардыгын тапшырып коюуга уруксат этсеңиздер. Birden oturun. Толду бардыгы. Ар бириңиздер бирден туруңуздар. Бу жерде ким бар? Ар бириңиздер бирден турдуңуздар. Отдельно. Список боюнча кетти ал? Список боюнча турчусун, туда бар. Келбегендер ким жок? Аттагылар келбегендер. Аттагылар Bunun болып жатқан қайырымдылық Кувейт мамлекетінің 30 жылдық егемендүүлүк күнү экен. Мына ошого Кыргызстанга 4 машинасы Баткен обласыга, Кызылка, Кадамжай, Лейлик, Баткен. Мына ошого биз дуа кылайлы, ошол бизге кайрымдуулук. Биз буларды сүйлөсөк, тилини билбейбиз. Көрсөк бири-бирибизди таанып алган эл, ортобузда мусулман деген бир туугандык болгон үчүн ушул нерсени кайрымдуулук кылып жатат. Biz bu kişilerge dua kılaylı. Allah Teala uşul kılgan жақсылыктарыны kabul kılan bolsun. Elin Kuveyt eldagi, Kırgızstan mamlekettagi, Kuveyt mamlekettagi Allah tinchlik bersin, dagı ösüp önüge versin. Gelecekte bizdin mamleket, bizdin at uğuldardagi başka muhtaç yerlerge, muhtaç mamleketlerge uşunday yardam yerini bere turgan dereceye çıkışımızda Allah nasip kılan bolsun. Allahu Ekber. Rahmat. Üyüngüzlerge barıp dagı dua kılıp koyuңuzдар. Dileğinizler. Anam baldarınızdadı, kızlarınızdadı, neverenizdedi, talbelenizler. Mına uşunday kayrımduu boriker, mehriban bolup da bilensin. Rahmat. Kaçı bergenizlere oşundayla buna meymandarga çoğun razılık bildiremiz. Naşkürüküm.
بسبب مساعدة مساكيننا. رحمته. السلام عليكم.